Swastiastu sareng sami. Ya, Tiraina seni mangkin. Niki weton salanarang ring senampahan. Ya guys, sini nonton guys. Sini. Ayam. Lebang lepas. Ada makin sampun kepica di watang-watangan sampun kebah. Terus tonton langsung dari channelnya, yaitu channel Bali Terkini. Rahayu. Om Swastiastu Semeton, Rajang Wengi, kembali lagi di channel Bali Terkini. Rahina maka dimangkin, titian jagi ngelanturan indek penyelenggaraan ring desa Senampahan Tabanan, Kabupaten Tabanan nggih. Sambutan lali, giring, saksikan terus dan jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian supaya dapat notifikasi dan juga jangan lupa nanti tonton video di channel Bali Terkini terus dan akan ada tradisi Bali, seputaran seni budaya Bali dan juga kesenian tradisi Bali. Sambutan lali, giring rahayu salsami. Om Santi Santi Santi. Oh. Pas. Ada. Oh. Serius? Ya, Tiraina seni mangkin. Niki weton salanarang ring senampahan. Ya guys, sini nonton guys. Sini. Ngeseng adi. Benar. Pagangnya ya lu. Ngeseng adi. Oke, nice. Ganteng dia dengan nara. Masih. Soalnya hotel lagi kali. Ya. Jalan nih. Ya, Jalan situleh. Tai. bersama Bahaya Jojo. di desa Napiriti, di. Desa Tabanan Kediri. Saksikan Celonarang, bro. Oke, bro. Yang ada. Oh, ganteng wih. Oke. 1, 2, 3. Bangke pada bukan mantan bangke mata. Bang, ini. Itu bangke pun ini. Tulas. Ada makin sampun kepica di watang-watangan sampun kebah. Terus tonton langsung dari channelnya, yaitu channel Bali Terkini. Rahayu. Mangga memarki antar, kita ngas, mangga sami ngelindih, mangga sami nyinga, watang-watang, kalangannya makin. Mungkin lagi kelanturan di aman layon, mangga sami nyingain.
polisi lantaran ngatak liak menjaga senapan. Iya, sukses. Ada jalan andu kan perempuan dari lekangnya polisi. Ada dari polisi itu ada kan. Ada perempuan di kali perlu semua di dulu. Kewentanan di tiang puniki sane ludonan nilaian puniki majang ringgane jero mangku pengajak di tiang ring desodak senapahan lan peikatan sinar sami sane sucian di tiang majang ringgane progino sinar sami sane dahat suksuman di tiang presido ngaturang ayah majang ringgane jero madon lan semeton sinareng sami grup dane tiang aturan semua banget nalar penginsir sana nyarang di Ramadan nalar majang ring bangkim nabi Kamasutra nalar banget suksena tiang presido ngaturang ayah hari piring besodak senapam puniki tiang aturan suksemo banget nanganin kramo di tiang ring deso adap senapa dan suksemo di tiang presido memargi antar siron pemati puniki ngawit saking dudonan kapor tamu ngawit melajah nigel di rumah don di tiang sepisanan ngantos rahino becik puniki mali jebos ledangi dolan yang dikiang sinareng sami ngelanturin ring pekutangan puniki dikiang lunas mandos sami ngejen galah riantokan margenyane jadi pacang iriko pengutangan ring pengeluangan nala dikiang lunas majang ring kejangkepan ring sironing pokaro lang penyamleh dikiang lunas mangdo sayago malia bos-bos sedurung jadi kelanturan pemargi puniki Aini puniko apel pegawai tiang majang ratu idola sinar sami menawi wenten iwang atau tiang ledang ngampurayang malih ne wenten malih tiang ring dan jero mangku mangdo wenten nalaratur ring sejero ne kramo tiang puniki nalar penglingsir tiang sane wenten piring tiang aturan aja tiang aturan susmo banget ini ledang jero mangku. Iya, semua majang ringgane desa adat dibawalah sekian. Sederang titiang lantur mengatur majang ringgane iseng sami lubrang titiang rin mangku dalam berkisah bersama. Ngasih dibakti
mau tamu majeng ngering ide bertari sari mapayang dikiring dalam proyekta. Dalam Yesusan titiang dengan bagus sampun melinggo melinggih ring Rajang Agung asapun iko taler kiring ide bertari sari mapayang dikiring. Majalan pun ikut dijarares lunas pengasupiring utara tadi sami majalan ngantuk pengatung karo Om Swastiastu. Inggih majeng ring dane jero mangku poikatam pengisir senarang sami sane dak sucian tiga sapon itu daler ring itu surya gustin tiga sane uang yang tiga sapon itu daler majeng ring bisirang senap sarang sami para mandicang sarang sami dikir jepak sadap sane daler pemekas ring sepotong titiang sane lusur rencang karya kebos paguyuban teler gitu kamo sutra puniki sane taler manyati sapunika taler majang ring para pecinta calon darang ring para pecinta calon darang taler sane harumen titiang duaning kurun makari mangkin titiang matur majang ring sang sami duaning kawetan ing namakin iki Mangdo sida tata seuningan itu dari sang sami napitif makawinan makin ran makin ditiang wentenan hidup taro moso selanjutnya ke bos napak berdiri doaning saking rian sampun wenten bisamu pengisir dane pinaka penggulu riki rauh pengisir ditiang harus dibangun ringkian dalam magang sampun saking ulung sopat sampun ngadek jangkep susunan dicari kiri sapan iki beliau mikir sing tanggi muwastu raris wenten selakan kuniti wenten kemarian sampun kuantah ngilangsih kemarian ring kayangan dana muwastu raris titiang tahun ruang tali ngayak ngidinin tiap pengisir sangkan parani raris wenten bawas takwa sastro mangdo jaida para penjajah iki kawasan wedanan napak priwi. Jadi kalani diko titiang musikan sarap besar sami. Mau wastu raris pengisir dane ngemargian titah kalau sami iki wenten pangat samodra puding ring kayangan dalmamu. Mangdo jasida. Kalau pemkas dari sang sami ngemargian ring jeronin napak perti. Itu harus kesimpemin roh pemangkin sampun nepek ngelimang wasok tapi dah supiran kemarian kaimon sampun saking ngawit ayah itiang kemarian ring kayang babung panggali harus lancur ring perempatan agung harus lancur napi mengenal memori sanggup serasuning duaning tidak berapa halo menjantan sampun ring kayang dan makan ring perempatan agung rauh ring sekro kan ring setelah dijang makin sangka dari pesekian sedang sakit lu anggap kata syuting boyo ya ritron kuda kunci dijang ijan pengikir dumun lu nyolan sedikit matan niko wantah kapol nyumyo riceronin membayu jakat ikang ijak niko main yang urun persama ringo putar pariti mangrojo sido ngapak berdiri kiri sekro kanoman Muhammad Turaris ke bos kewetanan sejoran puniki ke bos calon narang menjantan sampun wetan tegas calon tegasipun mata arang tegasipun taksa Rin sino Turaris tegasipun tiosan tawa suwung itu jelek lawan melah loh lawan muni kain tawa muastu makin sampun dijang rasaya ayah rik foto dijang kuyuban sebahun kiwetan watangan puniki durusan makin galah kadur sepon api iri sejaronin ata-ata dan duaning dijang sampun nunas dunsut kayo bekas tapuk ledang blepos asapun ikat taler ring ido dani sanerang sami menawi dijang domul sane pawitan pos witakno uning pawitan anelih destitun prajano omati mati pandos Iro dikoraris wenten di tiang dua ayah nyari kiri kayangan
dalam waktu talar sekodonang sana raya menawi jadi pacang pura muntarin durus titiang katur galah nih bos dewantan duani ngenten titiang lewat tangan iki titiang susaro makin ring pak jeruk kapuk ayo watah menika atur titiang maka di rumahku majang ring Indonesia sami menawi tedekan manut atur pengasaman titiang mau duani titiang katur mualit majantan sampun titiang banget titiang lungsur gua ke Singapura Sinopan Dijang makin antuk Prabowo Santi Om Santi Om terus akhirnya itu semua Dijang jero mangko Dijang yang dalam ini adalah jero yang sadat Dijang seturung yang matur seluruh rayang Dijang aturan pangastung harap panggilan Om Swastiastu jero mangkul Dijang sane wenta dikiring widangan jagat senapahan sane sucian Dijang kinten daler para penglingser Dijang sane wenta dikiring senapahan kuangnya Dijang Gusti Dijang atur Dijang sareng sami kinten daler bini sepuh sesepuh Dijang Riki ring Kama Sutra atur Haji Dijang lunas galah tidak kala Dijang ngaturan ayah kedadosan juru unang ring rahim limangki Dijang meriki kewentanan memargin ngatak pewatangan ring limangkin Dijang wantah nadabingin uleman perjuru di dedani rikiring jagat senapahan minabah Dijang semedon Dijang sane uning olah palih pecelau narangan lelintihan pengliakan anesti anluh anranggana memati-mati wong tanpa dosa yen sampun ngiwul kekerari dane yen sampun singsal pemargi dane di tiang purun yen sampun melajah ngeliat angin di dane nulungin nyamo gelah nulungin nyamo bali di tiang dan purun suatu lihat sane wenten rikiring jagat senapan sane wenten rikiring jagat koripan sane wenten ring jagat tanah bang tekedang kelot dia Bandung tekedang bedaja ring kukuh marga peliakan membeli pengliakan menunas pengliakan menlanyo peliakan memlajah kadi rasa boleh penugrahan ring ide yang betari yang sampun ngiwo yang sampun singsa berbagi di tiang purun tada ini makin watangan di tiang sarik cakeng kali lurus niki kari bajang niki buan mengigis nah kenapi niki semedot di tiang sana bisa ngeliat ngeneh pembelajaran wenten ring suruh lagu minabah di tiang semedot di tiang lahir lamo lurus dan kamu watangan di tiang saking jaga keramitan wasta di tiang kapu dados pindonin bin bidan je dan misi tempo lurus serah di tiang keramitan yang sampun niwo pembagian dana yang sampun sisa perjalanan dana yang sampun ida dana melajang liat ririh tekan lidiang sasro pengliakan yang sampun angin di dana medulung di tiang ampuro dan purun malah bisa dia matur lihat sejebak bumi Kediri ini dados kaku dan api dados kaku minat penonton winter ngelah ramo ngenih pepengliakan mina penonton berdua ramo saja sakti ngeliat dan ngidang makin meriki durus rurah di tiang ring keramitan di tiang rumah yang terbuka 24 jam mai liat Bang Tamirdo di dana bisa ngeliat nyakitin anak sing lapli nyakitin lemo sing lah salah ini makin Doktogan kewisisan dan sarang sami
lihat sejebak senapan. Oi, Miko salah satu penonton salah circle. Yen teman balik Cilonarang mantuk. Yen demen balik Cilonarang meriki sarang-sarang ngajegan seni budaya Bali. Yen Miko salah satu penonton tidak ngajegan seni budaya Bali. Niki boyo ajang kontestasi, Niki boyo ajang maju-majuman. Iraga sarang sami wenten ning jagat senapa. Kenten dalam titiang saking kramita, kenten tar nabe titiang ring Kamasutra meriki ngaturan aya ngajegan seni budaya Bali. Boyo je maju-majuman. Satu dikerjakan bisa matur, yang wenten di tiang liwang laksana, yang wenten di tiang liwang matur, di tiang lungsur gong resnampuro. Paina kawasan ingat di tiang, sinap di tiang aduk Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Mundur gede. Pembunuh. Dia nunas segala mana sami melinggir. Nunas segala. Niki mantan, Niko ambil Niko. Nah Niki mantan angin, ini baru. Niki baru Niki. Ya. Ya. Elengan ge mali pisan. Niki kentan. Segahan. Sopo sirong larang anesti anu lahang jelema mati-mati wong tanpa dosa ring jagat sedapahan. Ane teman nguget. Mangken tok-tokan. Yan watang niki tan urip titiang saya go dados caru. Ampunan semeton tiang ring sadapahan sakitin titiang saya go. Nindihin bumi jagat sedapahan. Mangdo nenten bani nyakitin anak sing lapleh. Dojo sedapahan. Apian tuang. Surolago. Kadabang. Pukoh. Sejebat jaga dabanan Karangasem. Madue nabe guru. Lurus. Aja meriki. Yang nenten urep watang niki. Titiang saya gados taruh. Yang urep watang niki. Sami Suryasiu. Jantos. Lurusan margiang. Ayam. Oke. Mereka bakal siki guys. Ini bakal siki.
Pegang aja, pegang aja. Lebang, lebang lepas. Tetap menang. Semua uang adalah milik istri. Makanya kerja itu mengalih dari jalan ke rumah baru bulan ini menonton jalan itu menunjuk beberapa hal waktu jalan.